Angiphinde angizange ngide mawan ba mak Angikuzeni phela bakithi ngisazi yena. awusolani wena wona awusolani ngengcele isho awusolani okangisali ngani Angilaphi. la story ungishaya phethe ubhiya uzosona hawe wona imali iphatha njalo ngisele ubhiya wodwa nami wasi ngiyakuthanda futhi ngiyokubhekisa nasemini ntambama angibhebheke ngibhebhe nje ngifuna khona kodwa ufuna into ozinya manje ma Mangibamhlungu nje. isikhathi sami into ozafika Ngiyobuhlungu nje yini ebuhlungu wenza njani manje mina ngenze njani pho ngikhetha njalo into ozingayitsebe ngiyayazi umhlaba ngijwayele Samsung.